ole clear tu te chi pe ka buk le vek chewa tu tu ma chuan in hei thu thar ar dom le thlat mai ni David a thina chung changa pastor nu pui a tong chuak aron ti kul mai hei hi eng angi nge pastor nu pui khan thom aron nei ve ti te kan ngai tha chho dor ani eng pawni se David a thina chung chang hi thu thar a om zela hi atur po ni a chan chu nge kan ti chuan a mor kan la bok fel lawa chu wangin soi neu neu tam tak a om chho mek zela kan lo rin dan ni mi lo thil thleng te po a lo om reng ani ti kha kan mu chiang tel tel ani eng po mi se pastor nu puin eng tin nge thom aron nei kan ngai tha chho lenga tuna mi hi fako fa nai khan ron da kan thian pa ni ya in lo en saka vek don ni ai lo subscribe in lo subscribe sak don ni ti kha karon soi le ni eng po ni se pastor nu pui aron tong chho da kan ngai thang clear tu mi pui zong zong te chi bai vek ule tun video chuanin airfield venga tol thi na David a thi na chung changa pastor nupui tongka te kan sharing kan ngai thadona chu baga chuanin heng tol thi na awanga an zir chena te po kan han ngai thatel don boka tin khotlang ven himna ta na thok chuak thin tele duty thin ten kan thriat tur te po karon tar lang bok don ani tuna kan hu mek hi pastor nu pui thu soi amuna kalte an niang chu chung ina an ron post chhon le ania kan chiar chu sakange kan kalsan dona ma mu nu pui ma mi tong kam min hne deuh chu fa pachana lusun rilruna vong vonga tur an nia an thlawang hawa mindiriam le chil thela wang te hian an rilru lodam deuh theise chutiang ani don phot chuan a cheber po in min chua se keini tur te chu thina em po ani hlei nem kati mai andam hi ka du pui ber ani laina tu te lo pung ze se anril rudam na khop laina tu nein thil pek te hi dong se alo mom ngotang an tur hi ana e masin atirewa hi pastor nu pui thu soi ania pastor hi chuan aron soi fiana le tiang lam pangkha ala nei lem lova nakina chuanin case kallai mek ani awangin chiang mai tura te po han ngai chhun zom chhoila a tho me amor chu kan ngai dan te chiang fek foka hriat na kan nei ani lo chuanin thu han the daremo han ti zung zung hi ching lo hlomila a thaviawin arinom zoram politics le news o khalaya khanin egam han soi lok du kan ei chu David nu khan pastor nu pui po aina ngai dam dila kan vakal chuanin alo tonga kan fa te hi chan lo photila alo tia ati kha ni eng poni se tuna pastor nu pui na aron soi chona kha enge ioem nge ni ya nu wan thu bona mai mai ni e ilo ti lai te kha ilo soi vele chim do ne kan ngai tha chho zelang di Facebook group a hianin ela hi zoram thir tu hian aron jegle do boka hi kan cheer velenge David atol thi na nia langa hian zoram mi puite hian thu di create kan du lo kan tum lo ni in ka sia aru lang red rotin karon ziak dona su lam wang nilovin a comment tu lamte inin zoom kar lem lo boka thil hi aru langa soi mai kha thain ka create awangin kuthak tu te hi danin anchunga dik takin ro rel nge ro se chuti rual chi chuan atwar ve mi lo tur arok tok ber chungko pastor chungko te kandem vak ero amak tak zet kan thiat no natan an quarter rok ani thu hi pastor te hian khoya ma asan pa in report an siam lo David ate kuthak an ni thu le khatiang boro kha David anu te kalma hian chiang kuang takin an shelo David anu te ngai dam deal kalpo pastor hian avranda thlenga tha angai dam thu soya dar som pani le minute som ni pakwa vela kumpuan lampo phone ngal nge heti lai hian pastor te hian inleng anla neya anni po hian an chiang viawang jing lama he grupa nge po post ka siam kha uluk taka zira thil thleng dik tak ni alang ka khon khom atanga ran ziak kania ka thu ziak ho kha evidence thatak neya ziak vek kani bok dan hian dik taka ro re dik takin ro re se kati kan ti ani chuan
kan ril ru a tan lam nei sa ran lovin thil thleng ni oma langkha uluk takin ngai toila an ra thei bik wanga ruk an ru ngei angti kanilova amak ta jok ber chu enge rok tok a pastor atelam kan tem chiam mai lai kha ni mak da ber jok chu ni ale lawa churin pastor kan dem fak lai hi aron tia kha adik view ani amaro chu david anu khan alim chona khan ngaidam kadila mit ngaidam lowa aron ti te poisa po abo za khan peliang che u kati pon poisa hi ka mo ber lawa alo tia aron ti wang kharin pastor hi dem lo thei ani lawani chu wang chuan pastor khatul thattu pon ni hleinem dem turom lawe kan lo ti ni pon adik view tho amaro chu engwangin nge pastor kan dem loi kan ti chuan david anu in aron soyang khan ngai dam kadila min ngai dam theilowa chu wangin i dekha kan chhole re gotani kan hole re gotani aron ti miau wang khan tam takina pastor kan lo da san dan tenen ain ang lo lutuk kha an dem lo theilawani kan nga tha chho zelang chor family kan ilawa airfield mi kan hek lo ma se he ko hi kakal ngunin ka hriat chian em kho ani thung tuna boral ta david angei po hi ka mi hriat ani rem lova pastor dem tum tlat mai hi ama khop mai tua tha khesa kallovin pastor dem tum na ngor pos atam viau pastor hian trong kam khatte ma in soi fiana asiam velo wangte po ani ange pastor ko tara david anu te ngai dam dila anvakal hi dar so pani le mininga borvel ania heti huna hian david hi alo chawin anvok po arin om chi to lo heta david anu te anvakal hian pastor te chuan khatianga na tak taka invok le indop a omti kha an thra chiang ve chi david anu te an hole ni hi dar som pani le minute som thum borvel ani heta hian david chu vdp ru matangin anron zon chuak an mu kha ani a kan hriat non tur chu david ate kha ru thin an nia a thian pa du sala po ani tho david u meichia kha damdo edik ani ti setel bokila du sakanu po kha zuin mi ani ti setel le bokila david ando pa a chau viau to nuwa po anu interview na changa adana asoi pathum na kha ka u ka pe ati ani kha khatiang kho pa chau to ani to a poisa dana chungchanga david khan dot soi in la ringem forensic expert ten evidence kim annaya a result hi a chu khar to lo tura ngaila chuta chuan quarter rok tu chu an ni empty achiang mayang chuti rol chuan thina ko phiela ku thak tu te ero chu danin na takin an chunga ro rel ngei ro se a top lama thu soi tak hi kepo han soi chian vele han soi zaw vele do kadua thina ko phiela ku thak tu te ero chu dan angin na takin an chunga ro rel ngei ro se ti ania ni e vdp te kumpuan tele o weme olengio e khotina kan ya vdp te pheichu government registration ti thap ani tlang puya sarkar ne na inrem na ne ya e khatinga thok ho kha vdp te hichu kan ni thina vdp a hianin khotlanga so rongbol te ruk ru te khatiang chi sang kha han chin fel mai the hi om ve thina ni khotlang ina han zil deuh te le han shem deuh te a thachun zom ve le mai te po hi mishinga hian an omboka tlei rol voi ni khat ti thilo ti sual pal te po han shema han zil deuh hianin athen chu han thachuak ve le ngal mai te po an oma chuti rol chuan so sol rong lo bol thang to kan ti so na chi sang lo khoi to te hi mishinga hian om ve ani boka chu mi sual thil sual lo ti thang to tak te hi chu han dop chua han tol chung han chin fel mai thei lo chin te hi a om ve thin boka khang ang chi so lo bol thang to ti mai ang ruk te lo ru tam to te mo e ka tianga khotang ina boina le har sanna e khotang lo siam tam to te hi chu chin fel mai hi a har ve thina
oh pon ise David the big hi a hun kal to po nu ma por tak tak mo khang cha lo nei ve thlu to ani ti chu chiang ani thil po lo ru ve nu to te po ni ang amaro chu tun tu ma hianin sorry ama thim thim hi age arin hlel aria kut man om chuang lawa evidence bubal takala om lawa forensic lampang le David a postmortem result kan na thial mi lo wangin an lo ni nge han ti thena tura lom lo ani amaro chu rin lel man ania an voluma a volum tu te kha chu mother case an or shim shim ngai tu that an ni wang khanin an or shim shim ya cho tura kan ngai thak china khan ke karil ri wa thil pakhat lo lang chu David nu le pastor hemi side bi lampang tong chhuat na kan ti te he hi David nu hian engtinge aron chan le don to ra hen chu tam takin kan lo nga ania David nu hian thom alaron nei mi lo ani chu wangem i side bi lampang ten aron soi chua hi David nu hian in adik aron ti don ge alo soi tam tak nen khan a in kal sia khanin engema thilin thup dot claim emo amani chan thana tura bel ret an omani ti kha chu alang chiang reng ani chu wang chuarin lelo te ya result forensic lampang mithiam tena an endik atanga result aron mu te aron pon so huna chuanin a chiang le zol tura ngai la impone second nga thajelang puthanin thak vak te a khatianga boina chinfel tum hi a thaber lem lowa chu wangin sarkarin hetiang lama chingfel tu tur aruat kan police department te kuta han mai zel hi thil fel le thil ti om takhi ani thina amar chu duty ha bok nen boina tam tak an lo siam to har san tam tak an lo siam to thin bok nen khotang ta na chan hem ngai na alo na ve bok nen hetianga kuthanin thak mai te hi thil ol sam ve takpo ania hetianga hian duty te VDP te kumpuan kan lo indine ne pon khatiang te UMA organization chi sang sang ina kan khotlang ta na thatna tur kan han tho ang chi te po hi kan ti chin tok le om moi le tha atur tu tan te le aruk ru thil ti sual tan te le khotlang mi pui te po kan him jok na na malak dan tur tok hi kan riat thiam hi apoi mo khop maya thu nei tu sang jok kuta hlan mai thin hi thil thaber le kan ti tur ni in a hriata tol chunga chinfel mai han tum thin hi a that lo na adi gareng kha mizoram chunga pol om photo thina tol thina duty te kotlang ta na duty te laka po tol thina enga mo hi lo thleng aom ve se so to helai hianin kan film khur tlan hi angai khop maya hun pui tuna kan mang mek ania chuwang chuan hetianga lo social rong lo bol phet tum chi hi tunang din mura pe chuanin hun pui lai chuan an tam le zual du khop maya chuwangin heng laka hianin duty te hianin kan hriat thiam a kan chet lak na chin tur to khi kan hriat poimo khop maya tuna David ate thina chungchanga po hian kan vadem lampang ngor thil ni lovin kan ti tur chin tok ang a khanin lo chetai la chuan tunang hi a thleng lowang ti kha ka ngai ve dan deuh ania khovela voi khat pianga voi khat kan thidona chuwangin thina hi chu arong em maya thil kaukir thei to kha ani silowa chuwang chuanin thina a thlen me hi chuanin eng ang pon harsat na le boina hanchin fel tum to thin maila a harsa tal zel me tuna khes kal lai mek po hi kan nga sam sama tu chiang jok thu nei tu te sang jok laka hlan an ni to wangin kan ti dan tok te po social media kan ngai dan kan lo ti vak te po hi in zoom dan tok te po thiam angai khop mai ti lai kha kan soi te ve du a he video ka siam pa hian chu ngam pang chu karil ruwa alien khop maya duty khotang mangai na wangin le khotang ta na satur zo ka kan lo maya hianin lo chet lu tu khi thil lo chet na sat lu tu khi thil ol ve do mai hi ani wangin kan duty kan ti tur kha kan ti tur china kha kan hriat tlan angaya tin harsat na tuna tok mek te po an tor puyom tak zet maya thina a thleng hial ania amai ro chu heng hian mizoram hun sang sanga ra thazok le ti tur kan ti tur chin zok te po kan hriat fel nan he thina hianin mizoram hun sang veng sang le ko sang a thazong le masona na kan man hi apoimo khopin ka ria aron soi di khop mai home minister ina athuron soya khan tuna David ate chungchanga hian NGO ne mo police te pon yang heta
civil bi kan ti de po ni ang dan huang chu ka chet apoi mo zeron soi ni kha poi mo veo ma ya tinan VDP JC ni mo oi ma hruai tu ni mo khotlang hruai tu te po ni sela VDP kan ni lom misual chu kan man thei lom kan dop thei lom ti wanga du tok chin nei lawa mo lau pong vuak vak te lau sei sak lau chir rep te kha thil thalo to pani ti kan hre da poi mo kha tiang ti the na kha right kan nei lo hrim ti kha kan hre da poi mo chu wangin ti khan pastor ni pui por an tong chho ka ni kha enge mu dan chuan tuna David thi na chung chang thukal zela hianin kan rin lo do win thu mak pui aron soi chok no trana ni hei hi David anu ina alo soi to kha adiki tm nge ria side b lampang ten thom an ron nei hi adik thaina lai om ve tho i lo ti la kha i ron sei ve le do ne